Kunjani? Yaphila. Uqinile. Ungayenzi lento yenzayo yezwa. Lethi unyonyoko lapha. Uzokuthi macele. Uthe angitshela ukuthi yakukhuza ukuthi uhlukana nezalukwazi. So ke umyalezo ophuma kuyona. Indlunkulu uma wakho umayeni uthe Mpumelelo sithanda. Ungabe ungena kusona zonke izinto khombisa uthando lokuzithanda wena. Uvikele wena, uvikele lezi ingane uthandana nazo. Indlunkulu ke umaphumala uthena yena yini ungakhuluma uzusube esenkingene engaka. Sikhona ngoba phela thina somndeni wakho ithina abafikeli bakho. So khuluma uma ngwabeka uthe awusihlahla amadoda ngimthanda kangaka wenzani ngifuna ukuzokuyala ke ngithi faka uzinto lento yokuthi uhambulala nomakade bona abantu abavikela izwe engathi abomkhuzi bamasosha beyinsizwa ngesinene ayilunganga izokulimala ngithi njengoyihlo iyeke lo nto ungaphindi uyenze but yazi ngithi ngikutshele women they can make you or break you but more than that ngifuna ukukutshela ukuthi njengoba sikhona nje thina siyakuthanda siyifamily yakho ayikho into erongo yenzile Mpumelelo kodwa uburongo benzile ukuthi ulale nomuntu okade wayehambe ngene that is wrong but ekugcineni kosuku kufanele uzibeke uyazazi ukuphuma kwifamily njani uyawazi umndeni wakho so ngesivumo uxolisile kulezi ingane zona nazo uxolise kuzona ngoba uzongenwa imoya uzongenwa izifo ezingalungile ngaphezulu kwalokho uzosikhapha nalolu uvemvane laleduna lensikazi lelomfana lwengazi ukuthi yini okhuluma engathi uyasazi asizifuni zonke lezi zinto but ekugcineni kosuku azi ukuthi ukweyiphi position ngize kuwena la ngizokutshela but yona into engifuna ukutshela ngizokuvikela akekho umuntu ongangena phakathi kwalomuzi thina saloma zingekho thina salo flow ingane komnumza ngeni komnumuzi akho zinyane lemvubu laziwa zingene kwaxobisisa ngithi qina-ke ngamadoda ngithi zizokushaya but kokugcina ngifuna ukutshela kona maningi amadoda wafikelile yazi ngoba kumanje khona amadoda asathiswa wenze kahle wangafuni ukusathiswa uvalele umuntu ekuthini akuvalele akwenze umkhovu wakhe alawule impilo yakhe kungcono ukuthi siyazi kanje lento kunokuthi kube khona umuntu okulawulayo okwenza umkhovu wenze kahle ungaphinde kodwa ungaphinde uyazi ukuthi wathini uJesu wathi ungabe sithatha isinkwa sabantwana usinike sizwe uyabona leyo nto ukuthi uthathe wayinikeza la kungafanele khona kunjani manje ungaphinde uyenze leyo kodwa sime nawe siyakuthanda futhi indoda yamadoda kakhulu hayi kancane sizovikela sizoma nawe kusazothatha kwayishono le ndoda esihamba emhlabeni yathi bazosazi kahle asihambeke